Tukaj imamo seveda večnamenski del Štajerske noše. Poglejte, kako lepi predpasnik. Vidite? Poglejte še gospodo. Ti imaš žele, Anduša, ti asistent, slabo ti to meni delaš. To je večnamenski del Štajerske noše. Pa v obeh modelali sve so pa pravi DD. In sicer, gledajte, tu od spredi, to je prisl, poznate vi to? To je prisl. Tu spredi za prisl je šel delat na pole, si je lepo dal zadi liter vina. Liter vina, najbolj liter vina, delno je radensko, ker te lahko špricer pila. Liter vina, pa še kos kruha. On dobi pa kos, enega model. En kos kruha, tak da bo lažje delal človek, ne? No, in pol, kaj se pol zgodilo? Pol ga je pa pritisnilo na malo potrebo, ne? Bilo je pa puno muh okoli, vedete kaj so muhe? In se je lepo tak primo, primite si tam, primi, ne? In je tak delal, ne? In so muhe šle vek. Za desno roko, ti imaš desno roko? Ja, spodi, ne mene, primi, spodi, tak! Ne mene, tu! To so vinske mušice! Zdaj je mahal, z desno ga prijel. Mahajte, ajde, vi pa ploskate. Vse smo rekli. Ja, kam pa greš, ne? Ti imaš orodje v tire roke. No? Pa levo maha. Ti si bolj desno smerje. Orodje si prime v roke. No, zdaj pa, če si pri avtocesti delal, ne pa hodijo, ljudi se vozijo, pa te pritisno na debelo potrebo, si se lepo vsedo dol, da te niso poznali, si to pa prej glave dal. Tak, ja, veste, ljudi. Ja, kaj si prej glave to? Da te nišče ni videl. Da te nišče ni videl, ne. Pol pa se stane gor. Pol pa, če si se šel samo kopat, ne. Ti si pa lepo, tu si prosi potegnil. Evo pa si imel prve štajerske kopalke. Koli so, da ti pokaži in tak je to. Vide, no, tak, hvala in. Prave tangice. Če so se pa puveci na veselici stepli, pa kjer oblek prepada, ali te trebuh, je pa lepo samo tak kup primo, in tak si. Pa je vse v kup niso na kirurgijo, ker smo spet nazaj dali, pa v kup zašili. Ja, tak je to.